Khublei shibun 𝗵𝗶𝗀 𝗘𝗅𝗽𝗃𝗵𝗹 ngan ayah ki 𝗔𝗻𝗏 na ki 𝗵𝗆 da ka DSC West Kassil District Nong Stony namta ki post jong ki lower division assistant bat ka post driver bat kalastat ban sumit ya ki application form ko jong P kadai haduh ka kenai terik ujun arajar arpusan te sampai ya kene ke video haduh banda code kan pencaya P ya ki nombor ki post ka jinsiu ki kran pule ka selection process bat kumnoban apply te token parlok ni asdang nomenta hakane ka video te namta kini ki post jong ki lower division assistant ki post ki belat ki don haduh arp khandai post panamanta ki post ki belat mensua kadai ka sau post panamanta ki post categories namanta ki ar kadai live post namanta ki kasin tia bat karo kadai kadar post badha karta ka filam na apply kadai ha karta ka bakat pra haduh live ars nem karta panamanta ka relaxation sansnem namanta ki 𝗔𝗽𝗴𝘁 candidate panamanta ka jinsiu kadai ha ka level ka ba san bat namanta ki kran pule ki shim ki 𝗵𝗶𝗶𝗵 ya ka kelas dan pas na kano ka recognize po lane institution bat kumjuru opti bendon ya ka typing speed kamdei bendona ya ka live content per minute bat kumjuru opti bendon ya ka computer certificate bat namanta ki post jong ki driver ki post ki belat ki don haduh kat live post bat namanta ki post ki belat mensua kadai kadar post bat namanta ki post categories namanta ki kasin tia bat garo kadai ship post bat ha karta filam na apply kadai ha karta ka bakat pra haduh live ars nem karta bat namanta ka relaxation sansnem namanta ki 𝗔𝗴𝗁 candidate bat namanta ka jinsiu kadai ha ka level ka ba lai namanta ki kran pule ki shim ki 𝗵𝗶𝗶𝗵 ya ka kelas 8 pass bat kumjur opti bendon ya ka valid driving license namanta ka light lane medium lane heavy motor vehicle bat kumjur opti bendon ya ka knowledge ha ka repairing defected bat namanta ka by application ka dispa tengka bat sanpo tengka namanta ki 𝗔𝗴𝗁 candidate bat kumjur filapan seu lengba ka online bat namanta ka selection process kadai lengba ka writing test bat ka personal interview te kumno filapan apply namanta ka DSC West Kassil District Nong Stony requirement adar pesan namanta ki post jong ki LDA bat ka post driver te lada friend common bat ka kran pule filapan apply online lengba ka requirement portal jong ka DSC bat kane kaling ban apply ngalabu a description jong kane ka video te perlu kaswa pin apply filawan page na ka official notification bat kane ka official notification ngalabu a description jong kane ka video te perlu ha kane ka video tang kini 𝗔𝗻𝗏 bat ada friend kino kipat ki 𝗵𝗶𝗀𝗏 sengaja ban komen ha kane ka video Khublei shibun